برنامه کدن آدم گیج واقعی افدامو حمد میخوش تماشاوان نجا اما و برنامه خدا جی لسر گشتان و هروها ایرش و کمکوجین کل حلب الدجی کردان پکتن ده شخص حلب دا لرجوای کردستان کو دیسا کرد به ایرش و شر و کمکوجان را روبرونه بپرسن جبوی رجوای کردستان التواهی جهانی چهار پارچه کردستان التواهی جهانی جاره کنده کرد رابطه سرپیا و خودی روجاوا درد کردن هر و حادثه پیشکتنین کل روجالات کردستان ایران اجد قومن در روجاوا دنیای و گله کردایه اما وان مجارن گرینگ ایرو بپرسنش خلقه که خلق چت فکرت در حق وان مجارن دا ایرو بتایبتی سریدال آمده و گلک باجارن باکوری کردستانی چالکی و مشینش بوی خود درکتنا روجاوای کردستانی بکتن برنامه دست پید که نها بتايبت لتاقن شيخ مقصود و اشرف ين كردان الحلبي کومن چته جارک ادنه ایریش دکن او دخوازن کرداش گور پاکش بکن ایرادا کردال رو بشکنن جنو زاروک جدناف دا کمکوجان پکتینن اون چه دخوازن بیشن ام چت خوازن ام دبیس کی دسری دادم کی اگر کی جان دولتا کو پیچه ما دناوا و تفکر گنی دایه از وی نعلت و شرمزار دکم از بتونا نعلت دنیا لریبی دبارینم اگر او ملیت وکیله کو چون وی امری دان کو شیخ معصوم او کل روجاوا دا قتل حمید کن ازواجی نعلت دکم بالشدات بکین بالنفرت جفر حتى چهار پرچه کردستان از وی نعلت دکم ایشی ولی داری چما چوه داری چما في تعلیمات دا چما بسیط پیویرا کو في وحشت الوی چه بو ام دبیزن کی روجاوا شیخ معصوم جا آمده شیخ معصومه ام داری برنادن حتی دامرا خونه جان مذهب مل پیوان زارو کامن غیرینا وان زارو کام دمال خدا ناسکنن وان زارو کد نوا خونه دم مال خدا ناسکنن ایسان کدوی از ایسان از خوی مافم از خوی وجدانم برا کوچه آمده کوچه آمده کوچه بتونا کوچه کردستان براته که سر و بنی هفو دنی بکن یا ایرو دولت دنیا نری کوچارالی دوره جمع کردن کاتن افراهانی کل اورتا راسته کل دولت ترکیه چه ایشیتی دستک دیگه دستک دیگه که دوی از کردا بترسین ام جوا ناترسن 5 سال ام ناترسیانه 3 سال جد جرام ناترسن امش کشتن راجع هنه امش هبونی راجع هنه امش بارش راجع هنه آدم کا آویتن هات و آویتن جبونا که بیواجو کا بخوش کا بقدر و بقیمت هات بو که اگر چون سرما صبی گنیه به درجه سرما صبی جرمونشن که گوتن که برا صبی نه کشتن برا دایک نگرین برا حسر شعب دایک نرجع برا قتل حمل و چه نفه دیسا دوام کن دیم کردا بترسین برا اوجو داری در کبن شیخ معصوم کردایه روجاوا تبع كرداية أمي داري برنادن وحتى داملا خوني الجانب شخصي سرخوش دم جانب ده هذا أجل بايز بيان زارو كافن أو زارو دكين دلي مجاند ده دلي مدهش زارو كي روجاوا شيء آمدنه آمجي روجاواي برا خلق آمده الوان خدي دركبي ترانه داشت بجا کرد و مالا واوا لی مالی کردا خرات کن افچوات وانزی خراب بو ان شاء الله وی زوستانی اوزی لوا بیوار بمینن به حال بمینن زارو که وانزی وکای کردا بکن بردستا کبن سوقاقا پریشان ببن ان شاء الله وی ظلم گنانن وی زوستانی نواوی برفه دچب سروان دا گلد بارینن نوا مالا خدانا آخا وانا او نه آخا یکیه چه جوان دخوازن ظلمه ام وی ظلمه قبول ناکن ام زیجبوی کو دستک بدن وان ام الفردرانه بجان خو بمال خو ام بوارانه بکیرانه ون بروجاوارانه بر خلق شیخ مقصود و اشرفی رانه ام بوارانه حتی بمرن ام زی بوارانه ام ناخواستن شهر سروان چه بو بیان önce oradan çıksınlar لآلیه کی شارع هفدیدن جوینات گل آلیه کی شارع خاپان گرکی من نه خاپیانا شارع ایشید بخویه انا ویا ایشید شارع چو هفدیتن کر امضا کرن sözleşme او امضا بنگاوی تنه برا کرده من نخاپن اف خاپاندنه ام جوان راد بین کی براجوی در نکتانا
چکی گران جوی درخستن انسان هجا جوی درخستن آسایش ما که آسایش فقیره لوی چبکا و درونا و هرونا چه سروان و ترکیه دستکلی ام ویا شرمزار دکن ام ویا شرمزار دکن و ام بوارانه براهایا وانجمه هبو ام بوارانه حتی مرنی لروجاوای کردستان بتایبەتی تیجل تاخن شیخ مقصود و اشرفیل دیجی کردان دیسا کمکوژی و ایرشان دست بکریه ونوان ایرشان چواد نرخین او ایرش تین معنیه چه؟ يعني او ايريش دسبيك دا ايريشي دسكفتي روجاوايه دسكفتي كردا دسكفتي شورش جنيه ام دكارون صاب دسبخن و هيزن سردس هول ددن لور komkuje ki bir dest aslında destpêk avanaye gel bertekek hişk lehember ve dernek hevin ew berxwedana em bêjin rojavayê serketî em dîsa rojavayê bi serkeftina gusa bi taj nekin gelê Kurd lehemberî va em bêjin hêzên îşîdî xetereyekê de em bêjin ew senaryoya شورش روجاوا دا یا بره کو نه به کراسک جدا خو کریه و حول ده هیزا کردا لروجاوا بشکنه و بمپه بکه او جد زانن روجاوا یانجی روشلات ناوین به کرد نابن او جد خازن هیزن ناو دولتی اویه که دیتنه و سر کردا دا دچن هیزن خال سر کردا دا تونتر کرنه واسم ویجی بپرسم نها تنه نه روجاوای کردستان روجالات کردستان جی دخوازا کریزا آبوری کوره چارسکنی و داتر دخوازا آزادی ایدی درد که پیش اف گشتان دوی چاوره نرخاندن يعني لور خويا ديسا لور كردا د بيشنكيا جنادا كردا سري لور راكر لور جي ام دبينن كو رولا كردا لور چوا دركتيا بيش هيزا كردا چوا دركتيا و دخازن روشلاتا ناوين دا اركا سركه بگرسر خوريخا سرمليخا و ام بيجن نتابع ديمقراطيك بوهيزه بريا ريبر ابو فكري دمشا لور برخدانك ها اصلا مروف تاني نكره بوقت قوتي ب قريزه كي سينوردار بكر لور برخدان كردان خازه تشبه دوادره و حول بده جيانك ديمقراطيك بباراديغما ريبر ابو ميسوغر بك و لور بدا فكرن Armancat da hatnavir çiye unça avay xodil rojava derdi. Ya em wek hemû gelê Kurd ji bo rojava ev êrişên ku li her du taxên Kurdan lên Halepê tê kirin em jî ji bo bertekê xwe nîşan bidin û ev zulm û zordariya û şerê ku qirêj tê li ser navê Daişê tê kirin şermezar bikin em jî wek welatekî welat parêzekî Kurd em hatine şermezar bikin xwedî lê derkevin. Divê Kurd çi bikin îdî yani statüya Kurda tê axaftin Kurd rojava cîhanê dane lê bes daxwazekî wan nayê qebûl kirin û şer li hemberî wan her tim li dijî wan tê dest pê kirin. Dîrokê nîşanî me daye ku Kurd li her perçeyê çar perçeyê Kurdistanê ku nevin yek wê ji vê ewkê xelas nebin ji vê pişavtinê şer û tinekirinê soyqirmê nayên xelas kirin ev jî daye nîşandar bi sedan mînakê wî heye îro êdî hemû çar perçeyê Kurdistanê divê gelê Kurd hemû hişmendiya wî çibe wek Kurdekî ji bo welatê xwe ji bo axa xwe xwedî lê derkeve û piştgiriyê bide Kurdên rojava. Zor spas. Li rojava careka netxwazin îrada Kurdan bişkin û her du taxên Kurdan ên Helebê Şex Mexsud û Eşrefiyê ji Kurdan xalî bikin paqij bikin ev çi qas tê qebûl kirin. تشتكي قبول كرني نينا اف حرد تاخي كرداجي اراده قالي كرده يعني
چقا کرد هر چه پرچه کردستان رژی خطا ماسوره تشتکی که هم قبول بکن جوی بونی ذاتم لورا آمدنن 106 کیلومتر از جهاتمه جوی بونی ذاتمه قبول جی ناکم تکرد کی جی کوی در قبول بکتونه یعنی وی وحشت قبول کتونه ام ناخازن خونی جی آیره تنجی خونی بیانه ام بویژن ام در دور خو حقارت بکن و خونی برژن کرد ندوی اوی دانجی حق حقوق عدالت چه هبل با کرده هیه اوی هانی اوامه ام قبول ناکن روش آوا و روش هلات و باکور و باشور تفجی ولات میه ام تف کردن امی بکردیت یا خوشی بسر بکبم یعنی زور سپاس که مالی آوا قبلشت شكرتي نها جروجلات حتى روجاوا جباكور حتى باشور كرد لسربيانه لجاره كدنه شر دجي كرداتي دس بكرين كرد تاني دخوازه قهوت كند ام ما فين خود خوازن ام ازادي خود خوازن لما خامل دجي وان شر هاتي دس بكرين ون في شر چاوا دنرخينن وی شرب وی آوایم دبینن دوازن که کرد لطو دری آزاد نوه هر دم دبن himaye وان دا بمینه لی مویا دیت 2015 دا که کرد وقتا که هفدو ناز بگن هفدو که کارن سر هر تشتی بکوین ایروژی هم دبینن ایرو آوه که آبی هم بفراتن ام جه پاسوری تنه 130 کیلومتر ام ریاتنه İrade Kürde, irade meye em nağozun, em nahilinci. Tişte kuş desim me çibi emi bükün. O em livra gazına me li tamamı Kürdistaniye, li tamamı civanaya. Bira herkes iro be ve derhane ve bemeral bame mücadele ve ده الشخص تاخن كردان ان حلب دا لديجي روجافا شركو ايرشك هاتي دس بكرن تنه نل روجافا كردستان روجالات كردستان جي كرد سربيان چار الين دنيا كرد سربيان ايرشن لديجي كردان دو مروا چوا بخوينه چوا پناسه بك د پيواجو كاوسا گرينگ دا کو ايرش دي سال ديجي كردان دس بكرن نا نظام نوتي روجلاتا نافين هلبت ملت كرد ولات کردستان در روجلات ناوین د اکتور کی مزنه ام دنیرن روجلات کردستان و روجاوای کردستان خو پیشاندان هنه نا د تاخیم مین مزن روجاوای کردستان شیخ مقصود اشرفی حزب تحریر الشام چته کی بردوامی داعش در دور آوان هر دو تاخان دور پیش کریه دخوازه کرد شیخ مقصود اشرفی قتل بکن قتل عام کی پیک بینن لام وک ملت باکور ام پشوانن چه حوجه جی بی بکن زور سپاس تو هاتی ورچه نه براین ویل روجاوای کردستان لروجالات کردستان به کمکوجیان را روبرونه دخوازن چه حلبه بکن اراده کردال ور بشکنن ولا كاري وانتنا بكردارا بلايزن اوي هندا بكن اسياس كاري بيشن ام نالت دمشكن ونچوا دنرخینن ایرشن دجی خلک کرد این حلبه ولا نعلت الوانتين مثلا هوقص نعلت الوانتين مو يكون انا كاري وانشتكن از گليرو جواب رای منه امش بو وان هاتنبر الدسك اماجي ام دموان حتى صوني الدسك مش وان ري خون جاني مذهبه ام الدسك مش وان ري صون نقدر يعني نشبو رو جواب ولا نشبو كردا ولا ان هاتنبر اش بو رو جواباتم برايم كردن او هر اجي دارن برا دولت باز زانبه کرد به وان اوینه وان نای خواری تبي في حشت صاليا خو تهاتي في قاده تبي في سرو سقمه و جمده ارمانجا هاتي ورچه ونچ خواسن بيما وچيه جبري قاسم هاتنا حقيقة جدوبا او ايريش لسر حد محلي كردا شيخ مسعود اشرفيه ام شهر مزار دكن و ام دفيدا بانك لتمامي كردا دكن يعني حقيقة قتل عمل كل حلبة تشيد ام لدن هرن
Yani gerçekten nava mervde hale. Ana lüvederi hele medya Türkiye, medya Türkiye'den heri dibe evana kasede lüvedericin zaru kujin. Peki eva de mahalle kurda lüvederi mümküne de karşı vanda çat aravan hatta dorpeç kirin. Evana mümkün yine eva bahane dikin. Envan hareket ve hareket ki ona şermezar dikin ve Tiliya Türkiye çıkadı ve mesele dahiye. Tiliya Türkiye çıkadı ve mesele dahiye. ve tamamı eva ditname da ev çete ko giredan ve Türkiye'nin evin ve orduya Suriye'ye ve edbizim yani devirde ev roje kul Paris'e anlaşma Orta Suriye ve İsrail'e da şey bu Türkiye evi anlaşmayı da kabetine ve irişet belli ser kurda. باشه تام جي از في پیمانه قدم پرسم نها دنابرا حکومتا دمکیا شامي او حسد ريفبريا خسردا هفديتن هنا جيفين هنا پیمانه ده ادار هي لشونا كل سر و مذاکره ورکرن و نقاش ورکرن ایرش و کنکوجا داتین پیشا کردن اف چواتی قبول کردن اف چواتی نرخان جالی وبا Eva kadına kabul kirinha de seri salı da mazlum abdi ço şami lüve deri ve hevditin çekini ve hevatın bağıta kirini lüve de disa devleta Türkiye tilyak vakısı neyiz ev çebe ve iruji eğer ku ev ki ev mahalla eşrefiye maksud eğer ku Türkmen buna na Türkiye orta doğuda kıyamet rakir bu ve bira Türkiye zivi şerbike 3 milyon Kurd nava Türkiye'de hene lüvederi 500,000 Kurd lisaron katliam tekirni ve dibizin efendim evana hirişeme dikin. مشروع دکن گلو Evana meşru dikin. ایرشا مشروع دکن ترکیه چاپمنیا ترکیه Beli çapamenya Türkiye evi irişe meşru dibine ve dibize kasede peşi iriş kiriye. Peki ev hardu mahalle vana çar ali hatta dor peçkirini yani mantıki olarak avka insafa vantına avka vicdana vantına da haziye mel tamamı kurda ve beteybet لسروک برزانی بافل طلبانی امزوان راجی سپاس دکن اوانجی دمجی آلی کاریه دان هر دو آلیجی و گلک دور دا کرد بشه حتانی اف داو اف ne çare ser kirin ser piyabın. Yani gerçekten hakikaten yani divida yani dünyacı seyirci dimine. Yani Trump o temsilci ve büyük elçi kul Paris'e ona levani emlavanci bangavazi dikin evi lüvederi Kurd lüvederi çima çeki xwadeynen yani Türkiye dibebra çeki xwadeynen. Peki lüvederi çeki xwadeynen herin teslimi orduya ev kul seriya jetkin. ev ku kel ev jetkin teslimi wana bin Kurd lüvederi 100,000 ev ke wananen ve bi 10,000-15,000 şehit dane çava insafa on kabul ke çava vicdana on kabul ke bir hen teslimi wana bin ev Kurd bizim em lüvederi Türkiye tehdit ninen em devamlı daxazi bangavazi Türkiye dikin dvi wana em behevra evi Suriye yakiti ve lüvederi ser Aleviya ser Dürziye katliam tekirni ana niyetman ser Kurda dikini em evi şermezar dikin em bagl tamamı Kurda dikin her çar parti Kurda dikin ku yakitiya xwaçekin ve bar rojava cihildin. روجاوا کرد بیشن روجاوا خطا میا سوره چما خطا ویا سوره روجاوات البته خطا ما سوره براستی خطا ما چهار پرچه همو کرد و کردستانیش بویم یعنی گرینگه لازمه امجی حواله ما چهار وداره برخودن لازمه امجی و برخودانی لهر چهار پرچه نشان بدن یعنی تشتکی براستی بگوتنان دهی نینه yani rewşekî awhane rewşekî hebûn û tunebûna Kurd e. Lazim e hemû Kurd bibin xwedî xîret, lazim e hemû Kurd li şoreşa Rojava xwedî derkevin li gelê Şêx Meşrûdê û hemû gelê Rojava xwedî derkevin. Spas dikim. Spas baş. Awalê çi bixêratî? Sağ ol.
نها روجاوا تایبەتیجی حەلب تاخên Kurdan dibin xetereyekî giran daye û êrişên giran bi ser va dibin hûn çi dixwazin bêjin? Ez ê bigirim. Şeyh Masud û Eşrefiye ji me re amade îro li vir bi hezara însan top dibe demekî herkes bira bizanbe dilê wan bi Şeyh Masud û Eşrefiye vaye ew zilma ku li wir dibe em qebûl nakin asla em qebûl nakin hetanî ku Rojava xilas nebe ne gîja azadiya xwe Kurdistan azad nabe çar perçe bi hevrane Rojava jî dilê Kurdistanê ye hetanî ku Rojava azad nebe Kurdistan azad nabe herkes zanbe îro bira dünya şiyar be çavê xwe xweşik vekin goyê xwe vekin Rojava godar bikin ew zilma ku Rojava dibe bira herkes bibîne bira herkes alîkar be hetanî Rojava azad nebe Kürdistan azad nebe nav Rojhilata navîn jî azad nabe herkes ev zanbe eger Kürdistan bişewte dünya jî bişewte pêra ev ya herkes bizanbe spasiya be. Armanca hatna we vir çi ye vê meşê çi ye hûn çi dixwazin bêjin? Armanca hatına me ji bo êrişê ser Şeyh Mesûd û Eşrefiye ji bo temamê Kurdistanê ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî em wê em divên Kurd nebtenêne em jî li bawan dilê me bi dilê were. Rojava çima ji bo wê xeta sor e? Rojava ji ber ku destkeftiyê Kurdan me li wê dest xistiye û em navên em wan destkeftiyan hinda jî bikin em li wî destkeftiyê xwe xweyî derdikevin em dên Kurdê Rojava Rojhilat nebtenêne bakur jî wanê. Çete li ser hesabê çi êriş dikin yani 15 sala 14 sala êrişê Rojava dikin çi dixwazin jî îrada gelê Kurd ev çete bi fermana kî êriş dikin? Bi fermana devletê hevkar ve serî de devleta Türkiye, Amerîka û İngiltere fermana van ev çete li ser Kurdan êriş dikin bi iznê Xwedê û qeweta gelê me û şervanê me em ê bi ser bikevin Rojhilat jî Rojava jî û Bakur jî. Zor spas. Gelek tişt hene tê jî dilê te belkî tije ye em dixwazin tu Tije ji bo Rojava dilê me şewît dizane Rojava ji bo me her tiştê yani bê Rojava jiyan nabe û bê Rojhilat û bê başûrê Kurdistanê jî bê em nika îdare bikin ew tune em jî tune ne înşallah em bê bi serkevin daîme jî serkeftin ameye. zor spas. Sağ olun. Armanca van çeten Rojavayê Kurdistanê bi taybetî jî li Helebê taqê Şeyh Mesûd û Eşrefiyê ku êrişî ser gelê Kurd dikin taybet çi ye çima êriş dikin di demeka wisa girîng da? Yani em viya bêjin armanca wan ji xwe qirêjayî ye ji bo ku bi taybetî peyman bi hevra destnîşan kirin ku Amerîkayê û fakat ez viya bêjim yekîtiya Kurda heta çê nebe ew ê vê qirêjayî vê nebaşiye wê bidome. Lêbelê ku yekîtiya Kurda çê bibe ew ê li hemberê van tişta ew ê tamamî faşîst hûn zanin ku kîja dewletin yani ew ê tamamî faşîst li ber vê sekna Kurda wê serî deynin heta ku serî ew serî daneynin em jî ku nebin yek ev tişt ew ê bidomin ez wî sad bêjim. Zor spas. Spas. Maliya. Rojava yani taybetî Şeyh Mesûd û Eşrefiyê dibin xetereyekê dane. Arman çi ye çima ev çete êriş dikin? Çete çima eriştik? Devleti dagirker eve cîranê wan dest didin wan dixwazin wazî desthilat bikin. Wazî bindest bikin, wazî serev bikin. İca dixwazin me wa ji wê gelê Kurd bi wê bifestînin. Çawa bi ser Dürziyan da, çawa ser Eleviyan da çûn ana sıra sereveydi.
dibêjî çeka bile teslim kir. Çek teslim nabin, çek da naynin. Bila û bira baş bizanibin. Çekan daynin, juwa xirabtir dikin, juwa qedartir dikin. Evana xwîn mijin, evana ve seriya jê dikin. Evê ke dû askerê wan cendermeyê wan tişawutandin, evana çi alîkariya wan dikin. Em dibêjin beste, beste, beste. Rojava bqasî rojalat, rojalat jî bqasî rojava girîngin ku li vê derê Kurd careka nêramine serdanê daxwaza ku bi îrada xwe ser axa xwe bijîn lê bes çete diktatör êriş dikin. Birastî rojava dibe, welat dibe, bakur dibe, başûr dibe. Yani êrişê Kurd ser Kurda ve avêtin, ser tamamê Kurda tê avêtinê. Yani Kurd ti zaman ki malê yekê talan nekirine, milkê yekê talan nekirine, êrişê gelekî nekirine. Ama mixabin tamamê di Orta Doğu'ya da tamamê Müslümana li ser Kurda êrişa dikin, ewka dikin. Ev ku ez ban Kurdê bi rastî Kurdê ku divê ez Müslümanım, ez ban wan dikim. Haqa ji bu hinkî qewma derdikevin kolana, bi rastî ji bu Rojava jî derkevin kolana, ez amim gerçekten Müslümanım. Alaka wan û Müslümaniyetê tune, alaka wan û insaniyetê tune. Ev ku nebe insan zaten nebe Müslüman. Bê zilmê em şermezar dikin, em bê zilmê qebûl nakin. Zaten eger îro li Sûriye hükümetek ava kirine, ew hükümet zaten Daişe. Ew hükümeta binyeta ew kavî Daişe. Ev hükümeti zaten ne kabul kirine, hükümeteki rastî demokratik, mafya herkesi bir parêze em wî dixwazin spas dikim ji we re. Temaşevanên hêja careka dinê êrişên li dijî Kurdan li taxên Eşrefiye û Şêx Mexsûdê kirin ku li çar aliyê Kurdistanê oltevahiyê dinyayê Kurd rabin ser piya û xwedî li Rojavayê Kurdistanê û Rojalatê Kurdistanê derkevin. Kurd vê duruşmê sloganê bersikin. Rojava, Rojalat, Kurdistan yek welat. Em jî vî awayî dikijin dawiya bernameya xwe, heta bernameya kadine her şadî bextewar bîn.